Ngato Heiplanmi Dkhar nak sono rambai ukon yung kastilnas Dkhar usong sa agadong yaw singsi waman la ukon yung kan Khliehriat Constituency ini kuar kwa pentip cepi wa nga kwa kontes kamu MLA hagan niga arjar arpule nak sonong rambai waman la kan Khliehriat Constituency takwa ala nga kwa ala umano nong suncharu khoj wusida hala da dari por pentiu jepila tengah skema wa ikanru hundot naduk iman be manpa uperchan langgi ungana ngasani ala wa hebor yongki kanru lane man be manpa yele uwanra i gajingjok rachnong yong i uwanra le roy par bahai wasida ter ye tiket ye pentiu pi hadan ci arles ngila ne bah tiket kauman tira lalu tie pengawan bertiupi, terkublai sibon, borok yang dikon yang kan Khliehriat Constituency, tu belai berdoa itu.